Radyoya denge gel, denge azadiye. Şirave daruçayan radyo denge gelden başkodarın heja 25 Nisan 2025 inili Brüksel'e saat 8'de lahamede çağırdı. Emin uçendina var ojede peşkeş bikin desbekçen sern uçenler. Sezai temelli gud hevditine bu vaziri adalete Yılmaz Tunçre ve devam dike. Leyla TV dimene çalak yerli Metin Ayı Oşan. Dayıken girdiğe nekhoş bankerın zaruken meberden. Sibe konferanse yek rezi u yek helvesiya kurd li Rojava te organize kire. Dubare den başkodarın hecem dest bi berfiriyan uçen xwedikin sezai temelli gud hevdîtina bu Wezîra Adalete Yılmaz Tunçre ve devam bike. Heyeta Dem Parti 24 Nisan'ı bu Wezîra Adalete Yılmaz Tunçre civiye. De heyete Dem Parti'ye de Seruk Vekilin Koma Dem Parti'ye Gülistan Kılıç Koçi sezai temelli u Özgür Türk Doğan cihgirtin. Sezai temelli liser hevdîtina bu Wezîra Adalete rahavi. Seruk Vekili Dem Parti derbare hevdîtine de evnir xandikir. Hevdîtin beriye her tişti ereni derbas bu hevdîtineke giring bu. Beguman em dizanin ku mesela hemu tene be hevdîtineke nikarin beçare serkirin jibu ve megut ligur pediviyan ve hevdîtin çebibe. Jibu me mijaren pir giring u sereke hebun. Jiber ku amadekariya paketeke datgeriye tekirin. Me em dixwazin paket datgeriye van meseleyan liber çavan bigire. Mijara meya sereke şertu mercen kar u jiyaniye birez öcalan bun. Didemeke wuha dîrokî de aktore sereke nabe ku dina van şertan de were girtin. Me daxwaza xwe ji bo serrastkirina vê mijarê ragihan. Wan bi xwe jî diyarkirin ku li ser vê yekê dixebitin û wê pêşketin çêbin. Lê diyarkirin ku hinek mijar wan derbas dikin divê meclis biryaran bigire. Serok Vekilî Dem Parti tekildarî paketa nû ya dadgeriyê de jî ev nirxandin kir. Mijarên girtiyên nexweş serrastkirina înfazê saziya çavdêrê ya îdareyê cezayên dîsîplînê û doza kobanê jî di nav de me gelek mijar anî ziman. Wezîr ev hemû not girtine. Me ısrar kir ku paketa dadgeriyê bi van hassasiyetan were amade kirin. Wan bi xwe anî ziman ku divê mijarê de bixebitin. Naverûk bi me re parve kirin lê me got têr nake û gerek werê xurt kirin. Bêguman didemeke bi vî rengiya siyasî de didemeke de ku dadgerî ew çend bi roleke giring radibe divê gavên hîn bi biryar û wêrekî werin avêtin. Wan jî diyarkirin ku wê pêşniyaran li ber çavan bigirin vê yekê jî em kêxweş kirin. Xeletgira Nobelê Yon Williams Good bi bihîstina Banga Brez Öcalan ez gelek kêxweş û şaş bûm. Di sala 2024 de 69 xeletgirên Nobelê bi daxuyanekê daxwaza azadiya rêbera xwe kirin. Yek ji van kesan jî xwediya xeletgira aşteya Nobelê Yon Williams bû. Yon Williams derbarê Banga rêbera xwe ya aştî û civaka demokratîk ji rojnameyê yeni özgür polîtikayê re axivî. Yon Williams dibêje Banga rêbera xwe ji bu tevaya cîhanê bangek bihêze û nirxandine dike. Weke keseke ku rewşa Birêz Abdullah Öcalan ji nêz ve dizanim dema min banga wî bihîst gelek kêxweş û şaş bûm. Birêz Öcalan tevî hemû zehmetiyan jî lîderê gelekî ye ku demeke dirêj dibin zordestî şert û înkarê demaye. Tevî van hemû şertên giran jî ew parastina aştiyê dike ev ji bo tevaya cîhanê peyameke bihêze. Bang û gavê wî wiha ne tenê ji bo Kurdan ji bo Tirkiye û tevaya rojhilata navîn jî firsendeke dîrokiye. Yon Williams daxuya kirin ku nerînên rêbera xwe ji bo wê çavkaniyê îlhameye û haberdewam kir. Birêz Öcalan ku ev 26 salin di şertên têcdagiran de tê ragirtin di aştiyê de bi ısrarê û vê diparêze. Ev taybetmendiyên lîderiyeke bihêz û veguherînere biryardariyeke ahlaqî. Ev ne tene berxwedaneke ji rêzê her wiha ev nîşan dide ku ev ji bo gelê xwe xwedî vîzyoneke xurt e. Xwediyê xelet
Devleta Nobelê Yon Williams balkişan ser aştiya civakî jî û vê nirxandinê kir. Paradigmayê Birêz Öcalan ji ber girîngiyê dide azadiya jinê û wekheviya civakî xwedî wateyeke mezin e. Aştî ne tenê bêdenkirina çekan e, ew ê ku hemû beşên civakê bi wekhevî û azad bijîn. Di çarçoveya Tirkiye û Kurdistanê de jî pêwîstî jin ne tenê li ser maseyê müzakereyan di navenda pêvajiyên biryargirtinê de jî cih bigirin. Gerilla TV dîmene çalakiyê li Metînayê weşand gerilayên azadiyê ji yekê adarê ve di pozisyona agirbestê de ne. Lê tevî vê jî artêşa Tirka dagirker êrişê xwe bên haber didomîne. Gerilla ji li hemberî van êrişan çalakiyê bersirdayînê li dar dixe. Yekîniya Şehîd Axê Munş li girê çarşeliyê herema Metîna çalakiyek li dar xist. Di çalakiyê de askerekê dagirker hat kuştin, du asker jî bi giranî birîndar bûn. Navenda ragihandinê çepemeniya HPG bi daxuyaniyeke şadeta gerilayeke ragihand HPG van agahiyan dide. Hevriyê me Argeş Hawraman yek ji pêşengê berxwedana herema Xakurkê bû. Di 22 adarê de encama qazayekê de tevlî karwanê Nimrên Kurdistanê bû. Ji roja beşdarî navarefên gerîla bû heta şehadetê hemû erkên xwe bi berpirsyarî anî jî milîtaneke fedayî ya Apoyî bû. Lêdî jî êrişên dijmin sekna fermandarê fedayî Zîlan ji xwe re mînak girt. Li herema Xakurkê derbên giran û dijminda şadeta hevriyê me Argeş em gelekî xemgîn kirin. Em ê têkuşîna wî ya ji bo şoreşa Kurdistanê bi serkeftinê tajdar bikin. Di serî de malbata hêjeya hevriyê xwe em ji Hewramanê welatparêz û hemû gelê Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Agahiyên derbarê nasnamaya Şehîd Argeş wiha ne. İkbal Edwayî bi nasnav Argeş Hawraman navê dayîk Ayşe navê bav Muhyiddin li Merîwanê ji dayîk bûye 22 adara 2025 de li Xakurkê şehîd bû. HPG wiha qala gerîlayê ji Rojhilatê Kurdistanê Argeş Hewraman dike. Li herema Hewramanê di nava civakeke kevnên şopiya berxwedanê de mezin bû. Ji çalakiyên hûn nikarin roja me tarî bikin êlnedî jî kompleya li ser rêberapû pir bi bandor bû. Beşdarî xebatan bû. Piştî xebatên bajaran demeke mirîstî kir. Hemû erkên xwe bi layıqî anî cî. Her ku gerîla nas kir hezkir navî zêde bû. 2010 de zanîngeh terîkand û berê xwe da navrefên gerîla. Perwerdeyên xwe baweke serkeftî bi cîhanê. Li gelek qadên bi ser herêmên parastinên medyayê ve wezîfeyê girt. Li her qadê lê hat erkdarkirin bû xwedî têkoşîneke xurt. Herî dawî berê xwe da herêma Xakurkê. Bi gelek çalakiyên serkeftî radibe û heta şehadeta xwe jî di serkeftina têkoşîna lê dijî êrişên dewleta Tirk de dibe xwedî roleke girîng. Li zindanên Dewleta Tirk bi hezaran girtiyên nexweş hene ji bo tedaviya xwe rêk û pêk bînin hêviya berdana xwe ne. Selman Akpınar ji yek ji wan kes hene. Ji sala 2009 heta hat girtin û du caran cezayê muhebetê ya giran li hatiye birîn. Niha li zindana İzmirê tê girtin. Li hepsê nexweşiya astım, reflü, ülser pêre çêbûye û nikare bimeşe. Dayîka wî Koçer Akpınar derheqa rewşa kurê xwe de ji Ajansa Mezopotamyayê re axivî. Koçer Akpınar dibêje ji ber ku riya zindanê dûr e em gelek zehmetiyan dikişîne. قاضي سالي سلمانيم كتشازده هذا يتقرتي قهيدة نكاري خوارني بخوي فادي واريز نارازم خوارنا قو جاركي بخوي دي جارات خوي ومداي تيشي واد بنقص لخان حتى واد بنتين كذا بيعرش ونار حتى وجنقي خوجي عمليات كريا بيشي المتري سيبو المتري سيبو نتكر داخ كم صار ما برنا قدرنا في 6 صالاجي برنا أزميري ريام الدورة مثلا عربا منينا قوتا منينا أمر الزيد من حتى مشنوتين يعني متخوازن ندير أخي متخوازن على اسطنبول متخوازن بين اسطنبول نيزيك بكن أجي نخوش محتاج شنوتين أجي حسزم زور مشنوتين فرج مرتين حقيقة جيلاني جواد صينن ونهاوجه حقي خوارنيت بكاني تحجر كغتاتي ملامه زيدي 5 مليار شي بويا كغتا ورجه د بدري قوم زكم قولزم سناكم فريمني قوتامينا برزارو كيما بردن بري خوارنا خندنوا بكا فر حقي خوارني امام زارو كيما بردن خوارنا خندنوا از بردانا حموج كات خوازم بس خلاص يا حموج كات خوازم وخد تعالى بكي جو روكي سبي امتحد جف خلاص بن وقرتي جه بالا ببن وهكذا كوي بس دي ولا دا جف قلت هكذا كوي
Aynur Taş daxwaza hestiyên kurê xwe dike. Aynur Taş dayîkeke Kurd e kurê wê malûm taş an dok farqîn. Di sala 2018 de di nava şervanên YPG de li Efrînê şehîd bû. Ji kurekê xwe jî 10 sal agahî nagire. Birayê Aynur Taş Serhat Karasu jî girtiyeke nexweş e. Di lîsteya İHADD'ye û li girtîgeha dûm û hejmariyek di hûce yek kes de têgirtin. Dayîka Aynur ji anefera axiviyê got kurê min mazlûm sala 2018 li Efrînê di dema êrişên dagirkeriyê de şehîd bû. Cenazeyê kurê min li goristana Avesta hatiye veşartin. Dewleta Tirk ev gor weke gora komî nîşanda. Min nekarî cenazeyê kurê xwe yê şehîd bînim. Dewletê goristana Avesta xira kir. Kes nizane cenazeyê kurê min û heftê hevalên wî avêtine ku derê. Ev zilmek mezine û mirov nikare îdare bike. Dîsa jî em îdare dikin. Eger hestiyekê kurê min jî hebe ez razî me. Gorekê ku kurê min hebe mirov dikare serdana gorê bike lê ew jî nîne. Li gel van kiryaran jî em daxwaza aştiyê dikin. Weke dayîkeke dilê min şewitiye bila dilê dayîkeke din neşewite. Bila dayîkeke ewladê xwe winda neke û negirî. Ez daxwaza hestiyên kurê xwe dikim. Zarokên xwe winda kirine lê em aştiyê dixwazin. 10 salin nikarim agahiyê ji kurekê xwe din bigirim. Yêkane tişta ku ez bibêjim aştî. 26 Nîsanê ango sibe konferansa yekrêzî û yekhelwestiya Kurd li Rojavayê organize kirin. Konferans li Parka Azadiya Bajarê Qamişlotê li darxistin. Ji 4 aliyên Kurdistanê nûner û temsîlkarên Kurd ji bu konferansê hatine vexwendin. Nivîskar, hunermend, oldar keseyetên Kurd ên ji bajarên Şam, Heleb, Hama, Bab û Ezazê jî wê tevlî konferansê bibin. Ji Bakurê Kurdistanê şandê Dem Partî, ji Başûrê Kurdistanê nûnerên partî û rêxistinan jî wê di konferansê de amade bin. Her wiha wê ji Rojhilatê Kurdistanê û derveyî welê jî peyamên partî û rêxistinên Kurd werin xwendin. Konferans wê saet di 10 de bi xêrhatina mêvanan û hilbijartina dîwanê dest pê bike. Piştre wê axaftina vekirînê ji aliyê fermandarê giştiya Qasêdê Mazlûm Avî werê kirin. Piştre axaftina vekirînê wê mêvan li ser mijarê nêrîn û nirxandina xwe bikin. Her wiha peyamên ji bu konferansê hatine şandin jî wê bên xwendin. Piştre axaftina vekirînê û nirxandinên mêvanan wê konferans ji ragihandinê re girtî dom bike. Di herîkîna konferansê de wê reşnivîsa yekrêziya Kurd ku berê li ser gotûbêj hatibû kirin wê nîqaş li ser werê meşandin. Di encama nîqaşan de wê rengê dawî werê dayîn û bê ere kirin. Di dawiya konferansê de wê encamname bi daxuyaneke ji rayegîşta were eşkere kirin. Ji konferansê hemû sazên ragihandinê yên Kurdistanî û biyanî hatine vexwendin. Li gûrî komîteya amadekar wê li ser navê zêdetirî 6 saziyên ragihandinê derdora 200 rojnavavan konferansê bişopînin. Siyasetmedar gotin zêna destûrî daxwazên gelê Sûriye pêk nayîne. İmzakirina danêzana destûrî ji aliyê Serokê Desthilatê Şamê Ahmed El-Şarê ve di 13 Adarê de bu sedema bertekên derdorên civakî û siyasî siyasetmedarên ji Reqeyê diyar kirin ku ev danêzan li gorî rêgezên şoreşa Sûriyeyê nîne. Kamal Elweret endamê Partiya Muhafazekar têkildarê mijarê wiha xivî mixabin danêzana destûrî daxwazên gelê Sûriye pêk nayîne. Divê ji nû ve werê amadekirin da ku hemû pêkhateyên Sûriyeyê di nav xwe de bihewîne û nêrîna wan ji bu destûreke rast nîşan bide. Endamê nivîska têkiliyên giştiya Meclisa Sûriye Demokratîk Mihemed Derwîş diyar kir ku danêzan ne li gorî yekparebûna xak û çanda Sûriyeyê. Berdeke Partiya Nûjen û Guhertina Demokratîk Mihemed El Ebû jî wiha got. Danêzan hemû ol û baweriyên li Sûriyê di nav xwe de nagire. Divê danêzana ji nû ve werê sazkirin û awayeke xurt rêzî li cihêrengiya olî û çandî bikire. Da ku Sûriyê wek dewleteke piralî demokratîk û nenavendî bihêz bike. Hêzên Qasêdê di ciwanên din ji
دشت دایشه رزگار کردن مالا ازیدیان یا کانتونا جزیره راگاند کجا سال 2014 و حیا ایرو 435 کس جچتین دایشه هاتن رزگار کردن به هجمار ره هجمارا جچتین دایشه هاتن رزگار کردن 3571 کسن مالا ازیدیان دست شانکر کو هری داوی قصده جوان بناوی دیار علی رفو عثمان خیرو جدستین چتین دایشه رزگار کردن جوان بناوی علی رفو گوت کو اوج باجار شنگالیه دما چتیان از رواندم 11 سالی بوم از تبی بر پرورده دایشه یا شریعت کرم و نها 32 سالیمه بدار زوره هشمن دیا دایشه لمن بار کرن دی ساجی از به حسرتا شنگالمه جوان بناوی عثمان خیروجی گوت کو او گنده وردیه گریدای شنگاله دما چتین دایشه از رواندم 8 سالی بوم لگل کومک زاروکن کچکو کور امبرن گنده تل آفر یموسوله لور کچکو جهو جدا کرن و امبرن سوریه و لباهوزه بجیه کرن عثمان دازانیم کو او سال 2019 ده لباهوز هاتی رزگار کرن و دما ایریشه جهر دو دستین خوده بریندار بویه هفسرو که میسا مالا ازیدیان یا کانتونا جزیره اسماعیل دلف جان فر آخوی گود ام سپاستارین هزین قصیده دیکن به همو درفتین خویش برزگار کنا زارو کرمه ازیدیان تکوشینه دیکن اسماعیل دفل گود کو زارو کرمه فری کشتینه کرنه دما و دیگرن ام جهو ددن وی فکر خراب مترسینی و کجر جسر زارو کن خود درخینن او وانا پرورده دیکن لیدیج کنکوشیان علیویان یل سوریه دیواره آشتیه انسیاتیفا جنان آجبو سوریه لناوچه حتای ساماندا جبو پروتستو کنا کنکوشیا لسر علیوی جنان لسوریه بمش میتین کرن دایکن آشتیه و روبرندن پارتیه یل ناوچه و باجاره ده بردف کامجسا جنان آدم پارتیه هریده ترکولو و پارلمنتر پریان کجا دستک دان جنان و حتی بگورا خزر یا لسر سینور مشیم لسر ناوی جنان جگیر سروکاتیه گیشتیا فدراسیون بکتاش علیوی Elif Keleş da xuyani خوند و گود لهمبر علویین لسوریه قرکرم پیکته ev çete erişi Kurdan, Türkmen و Hristiyanan dike tahmila deslatariya heteşe jitu ferasetin din re Renine Elif Keleş Gutku bedela mezin ya şer jinde de ligel jinen Alevi jinen ezidi Süryani Hristiyan Kurd u Ermeniyan ji zilme dibinen em jibu hemu jinan tekoşine dikin u em tekoşina xwe bidominen pişre hevseruka dade kadriye doğan axıvi gud ve koridora muruvahi bevekirin u vekejin em despeke kurt bidin jinin desteke kurt bidin jinin ezidi berdeki mesajından Adem Partiye Halide Türkoğlu axıvi gud eme bibin denge jinin Suriye'yi denge Aleviyan bibihisin bila herkes ve qirine bibihise parlamenter Perihan Koçacı axıvi qırkirna Aleviyan şer mezarkir u banga xurtkirna tekoşine kir daxu yani bir duruşmayan bidavi bu Kütahya'ya lipay hevse artejindin çebu İru dadanesi behede Kütahya'ya lipay hevse artej çebun arteja avul saat heftu 20 siyande bi plea 4.5 çebu demek ekken pişe saat heftu 20 nahan de bi plea 3 nehe artejeketin çebu navenda wan navça sima ve geleke artejindin en küçük çebunu her idavi saat de dehu bistande bi mezinhaya 4.6 disa artej çebu hatanatu vundayen cani u mali çene bune valitiya Kütahya jiber artejan navçen sima u pazarları u günden giredayı wan jibu rojeke naberda perverdeyi Pişti gefen Daişeli Suriye seferberi hatrayanı pişti hişyariyen Amerika yen derbare erişen çeteyin Daişe'de fermandari arteşa azat a Suriye giştiname ya jibu seferberiye ragihand navenda çavderiye mafe muruvan Suriye sohreji ragihand ku Vazareta parasına ya Şam'e astamede kariyan bilind kiriye بتهیبتی تدبیرین چولستان سوریه جروشلات همسه حتی بدیرا زوره زیده کریه وزارت کارین در و امریکا جی هفته بوری هشاری دابو ولاتین خوین لسوریه او ها گوتبو گنگازیا پک هاتنا ایریشن نزیک لسوریه زیده بویه دبه کجیانا ولاتین ما بخنا و ما ترسینیه ده مالپرک فرمیا وزارت جراگهاند گوان آگاهی به
باور گرتنه او گوت چته و جیهن توریست بکن آرمانچ وزارت هم ولاتین امریکایین لسوریه هشیار کرن هم ریویتیاج بو سوریه قدخه کر روزنامه عربی دموگرافیا گوندن علویان ته گوهرتن روزنامه العرب لوشان خویا ایرو د بالک شاندی سر گوهرتن دموگرافیک یا لگوندن علویان یل پاریزگاه هما یا سوریه روزنامه دبیجه چتین الامشات دبن سرکشیا ابو جبر الخطبی ده به دستک دستلاتاری شام یا نوی کاری قریج دکه روزنامه العرب بوها دوام دکه سرچت الخطابی نشتجی گوند ارزای علویان بزوره دانه کوچبر کرن و کوچبر نباجارو که خو خطاب آنینا گوند او ل جووارن علویان بجیح کرنه ناوی گوند ارزا گوهر کریه گوهران دیه کرنه خطابا نو روزنامه اف بنگا وکه قرکرنا تعریفی و گوهرتنا دموگرافیا بدار زوره باکور روژاوی سوریه بناف کریه سهریج اف کریار وکه پرووکاسیونه که مترسینی و آشتیا نافخویی تهدید دیگه نرخاند و خسکو خورتی لهمبری وان کریاران دجبری چه بوه روزنامه القدس العربی جی لسر زدبونا مترسینی ناکوکی اندنابر هندستان و پاکستان ده راوستیه و دبیجه ev nakuki dikare به صدما شرکه نو دوی ریل بر شهر وره گرتم روزنامه القدس العربی وها دوام دکه لی کشمیری لسر ناونده که کشتیاری کو جالی هندستان ویتی بره و برن ایریشه که تروره هاتیه کرن و 26 سیویل هاتینه کشتن دستلاتاری هندستان جیل هم بری ایریشه هجمارا دیپلومات پاکستانی که امکر دریه سینورگرد و هشیاری داولاتی پاکستانی کو جوالات درکوه لگلوان کریاران دستلاتاری هندستانی پیمانا پاروکرنا آوا چمه اندوسه یک آلی ابتال کرد روزنامه دیتین چاودر سیاسی پار وکرنه و دبیجه افغا وکه مترسینیه روزنامه القدس العربی دبیجه اسلام آباد ده دیار گریه کو تو تکیلی آوان دوی ایریشه تونه و جوینه که آوارته یا بناوه کمیته اولکاریا نتوهی لدارخست آرمانجاوی جوینه جی لدیجی گفن هندستانه تدبیر گرتنه لگوری روزنامه برتکن هر دو آلیان دکارن به بسده ما شرکه نوکلری بله گودان جمعنو چنی رو پیشکش کرن آنا خاطر ودن باش